ariko ngo umurundi yabishe shaho. umurundi donke yagukoreye akantu bikubwira ngo yabarasaga yamara ko barasaka bavana hariya bageza ibushaku ku depo akagaruka agasubira inyuma. Ngo umurundi yakoresheje imbunda zitigeze zibaho ndende. Bafite urubunda bari rukomoka nk'ingunguru bari guhondagura niho nayumva. Ariko bari abarundi babonye abandi bahungu bazi icyo gukora nka FDL cyangwa se NLD batagera kure. Hano Alekute marababona ntabwo uri kubura ku murongo. ntabwo uragurambura yukorezo ya kitase. Hano nakwemeye gose kabisa. Urumvita amabateri kabisa yorezo itahari bitse ntabwo wambura. Bandi bari kuvuga ngo bajya basenze ngo bamaze kwikura ku mucaca. Ewane ndikumva ngo barenze no mu witende barenze iyo ruguru banza basubiye mu birindiro byabo byo muri za muzi muhari. Ariko ngo umurundi yabishe shaho. Umurundi donke yagukoreye akantu bikubwira ngo yabarasaga yamara ko barasaka bavana hariya bageza ibushaku ku depo akagaruka agasubira inyuma Akabihorera. yasubira inyuma nabo bakaza bari kwirukanka ngo ubwo arabatinya ribi akongera akabinjiramo. Rero nta n'ibombe rikomeye yakoresheje imbunda ine nini zibarasa bari hafi zino za apekazo zo bazaziri muri advance ntiwareba mbega kujya mu bande go hasi abantu barira za mwami w'ijwi za nyamugari nibo bari kuja barakura bakabwira bene wabateye wane inkomere iri guheka iyindi ku moto rero kuba ngo gusogarisha na iyo kuvuga ngo umujoga aricara ku moto afata inkomere iri imbere ye no kuvuga ngo inkomere iri gufata inkomere yakomeretse cyane n'indi gaheka ku motara gatembeza. Mbega uwakomeretse gahoro ari guheka uwakomeretse cyane. Niko bimeze. Niko bibazo bibaho pe. Ngo bari guhura umugabo bahuye nawe wese bakamuhekesha indumbi bataheka donke ni ibyo iranzira ya nyamugari iruzuye. Sasa dressing yabo yo gutaha basubije mu witende bambe muri witende bagiye guhinguka muhagara amashamba tu banyuze ira linye ihingute gasese abari bariyo nibo bari kwakura ngo ngaba turi kubareba umustari bari kuzamuka ubudakoma barakaye bameze po. Yaba ari plan strategique ishobora gutuma wenda basigara bihishe mu mazu. Ntabwo umurundi yabakurikiye iyo bagiye we yibereye hara ku mucaca tu mwiyo misozi niho yicariye ntawe yabakurikiye iyo bagiye yabihoreye ariko imodoka ziri kutunda mbega ntiwareba n'abari kuza ku maguru mbega imodoka ziri kuzana abandi barundi benshi. Imana yacu ntabwo ijyamaga wa muhungu we. Halo? Hano rukunyumva? Ndakumvishe sasa. Ngo umurundi yakoresheje imbunda zitigeze zibaho ndende. Bafite urubunda bari rukomoka nk'ingunguru bari guhondagura niho nayumva. Ariko bari abarundi babonye abandi bahungu bazi icyo gukora nka FDL cyangwa se NLD batagera kure. Mbega ntibikubwira ngo nubwo baguma hariya aho bari gusa bari abagabo bakaza bagashimaho nk'injuro ine babonye ne bakwivana hano kigeza icyanzu n'amaguru nta muntu wongeye kubarasa. None izo modoka zije ziri kubamena hehe abo bandi bari kuza? Bakomeje kuza ejo tumunsi gwejo bari kugwana zinari kuza ziri gusuka Iremera izindi ziri gusuka hariya Ibwogamanda n'abandi bari kuza ku maguru n'abandi baje none numvisha abantu bari guhamagara ngo bahingutse ijya mu parike mujya Ikamatembe bagiye gucomoka gutya bahinguka ikadasomwa mu santere mwaguno mugoroba baganire na population n'abandi soldats zijyaho barakora niba ari bo barafata zino misozi za mbesho zijye kwa turi kuvuga zidafunze ntabwo twamenya ariko ngo bari ku maguru benshi cyagishuje n'abantu kuko nyinshi abarundi nibo bari kwikoreza make ya nzira yari ifunguye ijyayo mu bari batana kubyiraga nahajya kubuye yose
bugira niyo baje gufunga. bigaragare ko ariho baje gufunga donke guca ko Nyabarongo imanutse guhera kwa Gasabato kwambuka iyo hakurya imbesho niho hadafunze hari harimo tubana bahagaze bakoze karasa nk'amasasa ngahe akiyirukira agatanga konsinye ko baje gusa ariko bo kurwana nta bari barimo bigaragare ko aribo baraza kunyuramo sawa. Ubu si babahigi bo bari gupanga gutukura kubona muvuma yabo. Bo bari inyuma y'umurundi nko mu misozi nk'ibiri gusa barindiye ibyo umurundi arakora ntabwo umuntu ari gupfa kumva ku cyombo. Iyi ntambara ndi kubona yamaze kuba iy'akarere. Ntabwo tuzi ngo birabute ni ukurindira apure mu minsi ndikumva ngo batanze katire juru ngo bakamenya imyanzuro yo bafashe neza yo kugorana nizo kubwira. Imyanzuro bashizeho yose igisegati yayanze yavuze ko ari kurwana. Hano bazanye abasirikare ba Angola, abasirikare ba Afurika y'Epfo, abasirikare ba Tanzania, barundi bageze hano nk'ibihumbi 12, indege ikavumo ziri gusuka y'abana. Ibiri hano imbere ni Nyagasani ubizi. Abana mane dufashe dusubira iriya cyangwa bavemo birukange kongo Nyamukubi bari gushimaho bikanga. Inyamukubi naho bashimyeho biranga. Bashyize mu basaba ko abwiye bose ko maneka.